Uzavreli grad. Mogu li ja da se zahvalim? Nećete vjerovat ko je kriv za sve ovo, mimo moje žene i mene. MC Kondor. Imamo još jedan klub u Zenici, MC Tica, pokušali smo sve tri kluba i Grimim, MC Kondor i Tica da radimo neka, nije problem. Tek sad vidim koliko sam mali, koliko sam velik. Jesam sad najveći, priznajte, sve ste svi mali od mene. Ja vama ne mogu objasniti, nećete vjerovati, ja sam se danas Janču. Imaš osjećaj da nemaš osjećaj, ali... Upravo taj, pored tebe sve izgubim osjećaj. Ovako, ne mogu nikako da vjerujem šta se dešava, bacam pogled ove ljude koje sad ovdje viđam. Znači, gdje god sam bio po motorijadama, koliko imam kilometara, nema broja. Daj što čekaš. Sve osobe koje ovdje vidim, znači mi smo se svugdje viđali. Kogod bude išao pokrit, piški, pišat, zna šta treba za uraditi, ne bi li nam porastao. Ja izgleda ovdje imam neke goste iz Kranja, želio bi da ih predstavim, došli su najdoljenijeg možda mjesta, žele da mi nešto najvjerovatnije šta? Izvolite. Šarac, izvoli. Evo ti mikrofon. Uzmi ga. Vesna i Taško, sve najbolje u novoj vezi. Bila je godina 2006 kad je nekoliko Slovenaca odlučilo da ide na dalek put. Autoputom prolazi kao gromovi dok skrenu prema Prijedoru i tada iz daljine vidi se neki motoskup. Ko to može znati? Samo neki Taško ljut prikolicom Vesnu prati. Taško i Vesna, ni u snu nismo mogli zamisliti koje će iznenađenje biti naš godišnji odmor i koliko novih prijatelja ćemo upoznati u sedmici dana po Bosni. Da nije vas dvoje, Taško i Vesna, ne znam šta bi pričali u Sloveniji prijateljima. Bilo je nezaboravljeno. Nema riječi kojima bi to mogli opisati. Zato smo odlučili, mi prijatelji koji smo sada ovdje, da vratimo to što smo doživjeli i da dođete u Sloveniju za sedmicu dana u posjetu. Na vama je samo to da nam javite kada ćete doći, a mi ćemo vam poslati garantno pismo da možete dobiti vizu. Spavat ćete kod jednog kod nas i imat ćete pratnju svaki dan. A još nešto imamo, ako vam kumovi stave još koji lanac oko vrata, ovdje imamo neko rješenje. Brusilca. Ženo, režimo motor. Vidite trumpera. Ne može. Ovo vam je bilo nešto sitno za vize i za svratiti. Ja se stvarno zahvaljujem. Možete zamisliti da dobijete rođendan Brusulicu. Ovo. Joj, bajkersko vjenčanje. Pa bio mi ponedjeljak rođendan, dobio sam svašta za rođendan, ali ovo je van svi pameti. Hvala, Kranj, Šarac i kompletni ova ekipa koji su došli. Stvarno i volio bi da i ti nešto kažeš. Ja ne znam šta je kažem. Ovdje je lijepo i svi su dobri ljudi i tako ostajete unaprijed. Zato sam htio da nešto kaže, da ga razumijete, kao što ga ja razumijem. Živjeli bajkeri. Možemo nastaviti program. Prije programa... Šator. Prije programa imam ja da obavim jedan svoj dio. Znači, kao što sam rekao, promocija novih punopravnih članova. Da bi prvo pozvao Adnana. Znači, član koji je prethodnih 6 mjeseci vrijedno radio, kupio, meo, pravo, heklo, vezo. S današnjim danom, s motorijadom, postaje punopravni član Kondor MC-a. Treba da se bati, jesam da gledam.